Selam dostlar. Hammangizga bir qishoq yilmayu ham bir qopshiq o'ng'ay emotsiya, yaxshi kayf bo'lak etib, kayfni hit paradan boshlaymiz. O'zin Totar deb sanalgan birgina kishini da betaraf qoldirmovchi Totar jiri festivali turida сөйләшүебезне bu topshiriqda da davom etamiz. Demak, joylabroq o'tirig'iz, biz boshlaymiz. Yıl oşışı nominatsiyasi kandidati bo'lgan Ilvina boshlab jiberdi bugungi hit paradimizni. Kim bilebit, balkim Totar jiri gala konsertida naq bu shirshimiz oshib jiberir. Ilvinadan qola bu nominatsiyaga tog'i 2 jirshi da'vo bildirdi. Shularning birisi men deb aytsam, albatta ishonmassiz. Ne ishon deganda, jirlaw degan salat mendan bir odim shitkarak uzib ketgan. Ammo Dilara Iloridinovaning bu nominatsiyada yengil shanslari bor. Muzikal salati bor. Muzikal bilimi, diplomlari shulay bor. Ko'p silab turmayman, jirlawun tinglik. Bir normal qizga yigitlar ihtibori kerakdir. Berek de jirshi qizlarga o'ylab qana qarag'iz, sen jirlaysan, yigitlar sening ko'zingga qarab, og'izlarini ochib qarab o'tiralar. Andi vaqtda jirida mungliroq chiqadir. Oldagi jirshimizga turmushda yigitlar ihtibori yetsa-da, u birdek yovga shiqirga oshiqmay. Balkim uning uchun karyera birinchi o'rindadir. Balki u qo'yadir yiroqda suygan yarin yoki oltin bar salg'anin kutadir. Kadar ilgilgen. Uzun süreynce işleri ile koykan, çok oylarsızın derdi aklarından çıkılıyken, hatta yoğundurum vazifalarında uydu baskara. Söz Rayaz Fasıkov hakkında. Soğuk vakitte repertuarında lirik jırlarga üstünlük birişi Rayaz, turmuşta ise bik şayan kişi. Olayğına da tügül, olaylı bayanın alıp koluna şayan jırını da 1 minutta uylap çıkarıp jırlap verirge seletli. Gümümen alğanda uzgan yıllarının Totar jırı sahnasında çıkış yasagan fabrikantlar bik köp talantlarga ие. Mesela Münir Rahmayev ismin işitüge sahnada ırşık gibi bitirgelenip yürüyüşü, şlepasın bir kiyip, bir solup jırlauşı, jırşı köz aldına kele. Eğer siz onu Qaşandır xoreografiyaga yirgan deb o'ylasag'iz, yolg'ishasiz. O'zining barliq biyu elementlarin Münir o'zi o'ylab chiqara ekan. Demak, oldagi kandidat Münir Rahmayev. Seritib kuni aytam, Münir Rahmayev so'nggi oralarda suygan yori turunda tugul, ur-yangi shap mashina turunda xiyolana. Shuning uchun deb avtomaktabga yiri boshlagan. Kuchi bo'lgan birini yig'ar, bilimi bo'lgan mingni yig'ar deb xoliq maqali. Lekin Münir, agarda mashina olsang, böyle jeyuvlarni yig'ib kerirga degan siz tugul. Amina motor qizlarni o'tirtib yerirga. Ana bit, Lenar Seyfiyev abisi ilangan kishilarin onun mashinasini olib turar ekan. Shunisi qiziq, illar bu turda birini bilmaydi. Bilmeu g'ayib tugul, bilirga tilameu g'ayib diler. Shunga ko'ra bilmaganlar uchun eskartam. Bu oralarda kayf nishikning chiqarilishlari o'tib borishi yilga natija yasau bilan birratan Totar jiri festivali nominatsiyalarini bag'ishlana. Jirchilarimiz kurash olib borashaq shiratdagi nominatsiya eng xoliqshan jirshi deb ataladi. Tekshirib qaraylik, xoliqshanlik prinsipi qaydan chiqib belgilanadi. Menimcha, xoliqshan jirshi jirli boshlauga har bir kishi, "O, bu bit falan deb tinglarga, onu ko'ruga birgiz avtograf deb ortimdan shavarga tiyishdir. Har holda bu mening fikr. Men olda sanab ketgan parametrlarga shiratdagi jirshi 100% to'g'ri keladi. Ul Zeynep Farhadinova. Qoy vaqt mening aqlli boshima bek qiziqli fikrlar keladi. Masalan, Salovat Fathidinovning 2 qizi bor edi. Adar Galimovning da 2. Onlari, xotinlari ularga birishar molay bo'la ketdi. Qizlari o'sib yetganda. Mana hozir o'ylab turam. Bu tendensiya bo'yicha Zeynep xonim 2 o'g'li yanına bir qiz olib qaytirga o'ylamaymi ekan? Vaqt o'tgach ko'ramiz. Hozir sizni ko'pdan tugilgina aspirant bo'lgan Osylyarga beramiz. Bu yil Qozon davlat madaniyat ham san'at universitetini tamomlab, Osylyar aspirant bo'ldi. Shunisi qiziq, 31 dekabrda Osylyarning parta ortidan o'tirib imtihon berasi bor ekan hali. Shu o'ng'aydan Osylyar aspirantura o'qituvchilarına zo'r rahmatini aytirga qo'shdi. Yangi yil degandan bu bayramga bir oy shamasi vaqt qolib borsa-da, Olinasi Fiulina aloni kim bilan nechik o'tkarasin belgilamagan.
Аның каравы бик килешле, аның сүзләренә караганда үтә дә матур күлмәкне инде күптән алып куйган. Без хатын-кызларга кием алырга сәбәп кенә чыгып торсын. 8 мартка дип бүгеннән үк берәр нинди матур нәрсә алып куярга мөмкинбез. Ләкин бу бәйрәмнәргә хәтле татар җыры буласын онытып җибәрмик. Димәк, чираттагы номинация иң халыкчан җырчы Алинә Сафиуллина. Нәрсә генә дисәләр дә хатын-кызлар ышандыру сәләте буенча ир-атларны күпкә уздырып җибәрә. Менә минем бөтен сүземә ышанып утырасыз бит әле. Юк, дуслар, бу алды икән дип уйлый күрмәгез. Дөресен сөйләргә тырышам. Беләсегез килсә, күптән түгел генә Илдар Хәкимов үзенең яраткан тормыш чәчәге Гүзәл Уразовага өр-яңа, зур вертолет бүләк иткән. Biraz гына арттырдым инде әлбәттә. Biraz гына күбрәк тә килеп чыкты бугай. Әмма Илдар Хәкимовның иң халыкчан җырчы номинациясендә кандидат булып торуы 150% дөрес. Чыннан да, гомер мизгел кебек күз ачып йомганчы үтеп китәргә мөмкин. Җырчылар да моның шулай икәнен чамалый. Шуңа күрә дә иҗат юлларында күбрәк эшләр эшләп калырга тырыша. Әле кайчаңнан Илшат Вәлиев «Йөрәгең төрләре» бикле исемле җырына клип төшергән иде. Инде менә хәзер яңа җырына да тагы бер клип төшертергән. Бу сюжет буенча ул бер кыз белән вальс әйләнергә тиеш булган. Менә шунда башланган да инде төрле кызыклы хәлләр. Я Илшат үз аягына абына, я теге кызның аягына баса, көч-хәл белән бу сюжетны тәмамлаганнар. Шунысы сөендерә. Клип әзер, хәзер премьерасын көтәргә генә кала. Соңгы вакытта авылдан килеп шәһәрдә адашып йөрүе турында җырлап йөрүче Рәсим Низамовны да игътибарсыз калдырып булмый. Ни өчен дигәндә, кышның 1нче көнендә, ягъни 1 декабрьдә Рәсим Низамов 35 яшьлек юбилейын бәйрәм итәчәк. Ничегрәк, нинди формада, кайсы ресторанда икән, Рәсим әйтеп бетермәде. Ә без үз чиратыбызда аны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз һәм татар җырында уңышлар телибез. Ни өчен дигәндә, иң халыкчан җырчы номинациясендә ул 3нче номинант булып тора. Артык сүз сөйләмәдем буга инде. Шуңа күрә телеэкраннарда әле тагы күренермен дигән ышанычта калам. Ә бүгенгә сау булыгыз.